leaders from our guru and testify right and this call and new present God Sakura gospel will have concern Philippines Amos will be as my God says like Amos with them and this has goes out we have to see
salilanga le-children's ministry. Lokusho ukuthi i-energy yethu nje bazalwane kutawudzinga ukuthi imeshe nangala. Ngicabanga ukuthi nje basetawungena. Bazalwane sayivele imeshile. Siyabonga bazalwane. Ligama lami nginomkhosi ngokaMdluli. Ngiyamthanda kakhulu uJesu lo wayelawulela impilo yami ngalelinye ilanga. Ngidimisele ukuhamba endleleni yakhe. Ngimkhonde kuze kube ilanga lami lekugcina ikhona emhlabeni. Angase ngambona inkosi lenye lefana naye. Angase futhi ngaba nekufisa ukhonda lomunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Ngidawucela nje bazalwane kunemukela ngemavila lapha kuRomans chapter 8 verse 31 na 32. Lapho lithi khona livila simakathe. Siyawuthini ke ngalokho? Nangabe uNkulunkulu angakithi, ngubani lo ngamelana nathi? Yena lo ngazange ayigodle imvodzana yakhe, kodwa wayinikela ngenxa yethu sonke. Pho akayusinika yini tonke tinfo mahala kanye nayo. Haleluya. Ngisafunza nje bazalwane lamavi. Ngibenje nekwambulele kathide. Nginaka lokho ukuthi yimibuto lena bazalwane. But le nature yale mibuto batangilungisisa bothishela besingisi bathi it's a rhetorical question. Kungumbuto longayigadzi longayidzingi futhi imphendvulo. Kungumbuto lo wenda lipoint livakale. Wenda lokuthi sive ukuthi siyawuthini ke ngako konke lokusehlela nje konke lelesendlula libe. Achubeke athi nangabe uNkulunkulu angakithi ngubani lo ngamelana nathi. That is a very clear point ebazalwane ukuthi nangabe uNkulunkulu angakithi ude vele lo ngamelana nathi. Haleluya. Ngisafunza nje lesahluko la ngetulu kukhona i-version lefike yangithinta kakhulu lapho ithi simukela moya. Ithi the version, for you have received spirit that allows you into the family of God. Lo moya usivumela ukuthi singene kulomndeni. Moya longcwele usivumela ukuthi singene into the family of God. Sibitwe ngemadvodzana aNkulunkulu. Lithi yena lo ngazange ayigodle imvodzana yakhe, kodwa wayinikela ngenxa yethu sonke. Pho akayusinika intonke tinfo mahala kanye nayo. Lokusho ukuthi ebukhoneni basimakathe bazalwane in the family lakhona singemadvodzana tonke tinfo sititfola mahala. We don't need to pay kuze ukuthi sitfole healing. We don't need to pay kuze ukuthi sitfole peace. Konke letinfo tingetetelwe lakithi sititfola mahala. Ngako bazalwane kuthi ngasichubeke simkhonde simakathe, sichubeke bazalwane sihlale in the family of God. Hallelujah. Ngitawucela nje sisukumile sonke bazalwane nganamba 64 emacelongweni sivule inkonzo. Ngitawucela make masina asivule inkonzo. Jabulani sesingabantwana abenkosi sesinobaba. Jabulani sesingabantwana abenkosi sesinobaba.
Lord asijabule ebukhoneni bakho babe sesikhona-ke ebukhoneni bakho nasekuseni sidaba benebonga nkulunkulu wethu longcwele ukuthi what a day that you have made for us in order to rejoice egameni likaJesu babeke sidanekubonga konke nkulunkulu wethu longcwele sidaba betinyaweni takho nasekuseni sithi namthini nkulunkulu wethu longcwele thatha babe liqobo lwethu nkulunkulu wethu longcwele bese wena Nkosi uyaphakanyiswa nasekuseni sisetawungena nkulunkulu wethu longcwele kunayinkonzo Nkosi yebantwana nkulunkulu wethu lomangalisako usiphe bona nkulunkulu ukuthi Nkosi sibahole Nkosi ngendlela labatawuthi noma sebakhulile babe bangasuki kuye egameni likaJesu thina babe bafana nemcibisholo Nkosi esandleni seqhawe nkulunkulu wethu longcwele sisitele moya longcwele sabalola Nkosi sibalolela wena nkulunkulu wethu longcwele uthi babe tikhali letikhaliphako nkulunkulu wethu longcwele letingeke babe tivinjwe lutho egameni likaJesu ngamunye wabo nkulunkulu siyabaletha babe ebukhoneni bakho sithi Nkosi hlanyela nkulunkulu wethu longcwele uphinde Nkosi wena ukhulise nkulunkulu live lakho phakathi kwabo egameni likaJesu nabo bonke babe lokusetawendiwe phambi kwakho nkulunkulu wethu longcwele sikubeka babe Nkosi esandleni sakho nkulunkulu wethu longcwele simema babe bukhona bakho ngoba siyathi Nkosi uthi babe uma sihlangene Nkosi wena sokanye nathi egameni likaJesu siyabonga ke babe nasekuseni uthandwa nguwe ngalendlela siyabonga babe uphiwa nguwe Nkosi isipho sempilo nanamuhla egameni likaJesu babe siyakubabanda siyalithulisa lakho ligama wena wethu Nkosi lofanelwe kubonga lofanelwe nalidumo lonke ekuseni egameni nasengadini yakho Jesu Kristu imikhule bonke tuwekelane kujuleni uyalalela pendule uyalalela pendule sibabone nje ngentandla sitokhona kubemukela labaqala kubazalwane kuhlanganyela nathi awushothi sonke bazalwane sibala ekhaya siyambonga Simakadze ukuthi namhlanje noma sidede ivakashi but thine nawe sikhona kutawumkhonda namuhla ngidawucela bazalwane kuniketela abanebufakazi bathi nje truthful bangengciki labangu-3 bazalwane bede batosithula ubufakazi Jalo sothandana nawe
abafana bakaNkulunkulu. Sibona nje emandla aNkulunkulu empilweni nebazalwane. Haleluya. Ngidawucela make siyaya asikhulekele bazalwane asibongele ubufakazi. Aphinde achubeke asibekele kukhulu kuNkulunkulu bazalwane. Njengoba sishido ukuthi tonke le timfo sititfola mahhala. Nale healing sitawuchubeka siyitfole mahhala. Uyesimakaze. Haleluya. Nanamuhla ukhona Nkosi. Sibonga emandla akho ngonyama yomndeni kaJuda. Sibonga Nkosi kusinakekela kwakho Nkosi. Uthi ezinsizini zethu wena ukhona. Liso lakho liyabona. Babe siyabonga ukuthi Nkosi Jesu sikhethe kubalekela kuwe. Kuko konke lokwentekako phakathi kwemthunti welanga. Inqaba yethu. Umbhoshongolo nemandla uthi laba balekela kuwe bayalonzela. Siyabonga esimakaze kusilondoloda singebantwana sithi ivuta yakho tendlelo. Sibonga Nkosi ukuthi uhamba nathi indlela yonke. Sibonga Nkosi ukuthi ungena nathi empini uphumele ngaphesheya Nkosi siphume singenamyocu. Babe wethu loncwele sibonga Nkosi na imbewu yelivu lakho Nkosi lesikhuthanda imihla nangemalanga. Babe siyathandaza ekuseni sithandazela emandla akho Nkosi. Sithandazela Nkosi Jesu kwehle kwesibusiso sakho lapho siba ngemaqhawe Nkosi ekusho ukuthi liyaphila lakho libito liyaphila linedla kwamabito onke. Babe wethu loncwele ekuseni Nkosi sibonga ubufakazi Babe lokucinzekelako Babe sithembusa ukuthi wena ukhona uyaphila. Umuntu wakho Nkosi uyamlandzela umlandzele etikhatsini tonke. Ungene naye Nkosi nasemathunjini lamnyama uphume naye uphumele ngaphesheya. Babe sibonga nayimpilo. Sibonga Nkosi ukuthi uyangena noma singenalutho. Babe bese uyasifumbathisa lutho ngoba sikucelile konke kuwe. Kuwe Nkosi kunenala. Kuwe Nkosi kunekuphila. Babe wethu lonamadla onke. Sibonga nayimpilo Nkosi losikhombise yona Babe ukuthi nasihamba nawe Nkosi sihamba neqhawe lemaqhawe. Babe sibonga ukuphiliswa kwababe wethu egameni likaJesu Kristu. Sibonga ukuphiliswa sibonga nayimpilo Nkosi Babe mhlanga ngegama likaJesu Kristu. Siyathandaza Nkosi siyamenye engadini yakho Nkosi. Muphe kuphila aphile enyameni aphinde aphile nasemphefumulweni Nkosi Jesu. Heal him, oh Lord, my God, my Father. Babe wethu loncwele kungeyena yedwa Nkosi. Sithi bonke Babe labakhathatekile nalabagulako sikhulekela impilo levela kuwe. Nguwe wedwa Nkosi lenyanga lelaphako. Babe wethu loncwele khathimula nasekuseni Nkosi. Sikwethembile moya incwele. Sikwethembile Babe wethu loncwele. Sithandazela uthando Nkosi kunali ibandla lethu simakathe sibambane sibe inyanza Nkosi yamakhosi. Lengeke saphulwa umuntu kuyo. Babe umusa mawehlele kunayindzawo. Mawehlele kunalibandla lamahwala la. Siyakudzinga moya loyincwele. Kuningi la sidzinga khona. Kuko konke Nkosi sidzinga wena. Ekuseni Babe wethu loncwele sithobisa Nkosi inhliziyo yethu
Baba siyabonga, sibonga kwenta kwakho Nkosi Jesu. In the mighty name of Jesus, we thank you, Lord. Amen. Ngoba abangani bami bafisha kanti bafisile ekuthini babone nonke. Haleluya. Lokusho ukuthi nekuhlabela kwethu sitabe sesihlabelisa kwabo nje. J-E-S-U-S, 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 Jesus.
your God in your strength. Deuteronomy 4 verse 39. Ngakho-ke khumbulani ningaphinzi nikhohlwe kusukela namuhla ukuthi simakazi unguNkulunkulu ezulwini nasemhlabeni phasi kude. Isaiah 53 verse 5. But he was wounded for our sins, that brought us peace, we were wounded. Verse 1. My son, do not forget my teachings, but learn to heart to keep my commandments. Amos 5 verse 14. Fulani lomuhle hayi lomubi khona litawuphila. Amen. Matthew 5 verse 9. Blessed are the peacemakers, for thy shall be called the sons of God. 2 Samuel 3 verse 2. Sons were born to David in Hebron. Psalm 24 verse 1. The earth is the Lord's, and everything in it, and all those who live in it are His. John 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes in Him shall not perish. Romans 10 verse 13. Nonke umuhle betani ibito lasimanje awusinzisi. Ingoma ngisho ingoma ngisho ingoma ngisho Children's Ministry. Asibafundise ukuthi intandla basishayela kanjani. Ngicela sibashayele intandla-ke bazalwane. Asicalele phansi bazalwane. 1, 2, 3, go. Children's Ministry yathi intandla letinjalo. Hayi lesitishayela masitishayela abantu labadzala. Kulesikhathi sanyalo bazalwane sesitawundlulela endlini kaSimakazi. Ngicela nje i-praise team isisukumisele incebo yenkosi. Ngasusa onke ama-distractions lakhona. Sisale sifocus sitova ukuthi Simakazi uthini kithi namuhla. Uyaxoxa lo munye ngalelinye ilanga uthi bekhona lo mzalwane bekasesontweni. Manje lo mzalwane uyafuna manje lokuva lelivi. Inkinga yakhona nami lo busy yamshayela. Solo liyakhala lelicingo lasikhwameni. Bathe uyalalela leshumayelo yamthinta kakhulu but lelicingo solo likhale njalo. Wakanye wavula ifastelo bekahlele eceleni kwelifastelo. Wathatha lesikhwama wasijika la ngaphandle. Ngoba yena ufuna ukufocus eve ngokuthi Simakazi uthini. Mangabe khona ke nawe lo vangathi kuyakudistracta ujike ngale nje namuhla. Udawuse sokuthatha ngathuba masiphuma lesophela. Hallelujah. Number 69. Amen.
Kristu. Siyabonga wena lo nkulunkulu lohleli emaphakathini. Siyabonga wena lo nkulunkulu lo wasidala. Siyabonga wena nkulunkulu lo sibonayo. Siyabonga wena nkulunkulu watitidzingo tethu. Siyabonga wena nkulunkulu lo khulumayo. Siyabonga wena nkulunkulu lo wentako Nkosi lokho lokufanele. Siyabonga nkulunkulu wethu lengcwele ukuthi njengoba silibandla lakho babe sesimile Nkosi simelele ivi lakho. Wena Nkosi uyathi ukuthi ufuna ukuthini kithi. Sithi ke babe sivula inhliziyo tethu. Sithi khuluma Nkosi. Khuluma lokho babe lofuna sikuve. Bese babe uyasisita babe sithambise inhliziyo tethu. Ukuba babe live lakho silive bese siyalenda. Sithi sekuleso sikhathi babe khuluma nathi simakathe. Khuluma nathi babe wethu. Khuluma nathi nkulunkulu. Silive live lakho bese siyaliphila. Wendele buhle nentunyiswa kwegama lika Jesu Kristu mfelo wethu. Amen. Hallelujah. Angivusele bazalwane mina egameni la Jesu Kristu. Ngivusele umfundisi Jele Mabake. Ngivusele bonke bobabe labakhona. Ngivusele bomake labakhona. Hallelujah. Ngivusele masingila dance lakhona. Ngivusele youth lekhona. Ngivusele children's ministry. Hallelujah. Ngivusele praise team neband. Hallelujah bangcwele. Siyambonga nkulunkulu bazalwane losigcinile wasipha impilo kuze kube kulesikhathi. Siyambonga bathandekayo ukuthi sesikhona. Bathandekayo umuntu akendlulise kubonga kulabazalwane labasidile kuNew Sandal Tende bazalwane ngicela sibashaye ngetanda. Ngiyabona ukuthi this time babe sebashaya unjilela lokuthide ngoba ngiyabona ukuthi labantu akasadlali kakhulu lado. Hallelujah lokwenda ukuthi kube ngcono lithende lethu lingasali imali. Hallelujah. Siyabonga ke uNkulunkulu bazalwane kulethuba lasipha lona lekuhlanganyela. Umuntu mhlambe angakangeni evini ngaba nje ukukhumbula into letimbili. Ake senibone bazalwane labashadile emkhathini wethu la. Hallelujah. Labashadile bazalwane. Amen. Usasa ke bazalwane uNkulunkulu usilungisele lapha. Sidabe sine couples fellowship. Hallelujah. Sidabe sina couples fellowship. Bazalwane ilungiselelwe thina. Ilungiselelwe thina ngakho ke ngigathe ukuthi sibe khona. Sesinawo mema ke nemasingila dance ngoba nawo kusho ukuthi seyidute lendlela. Singayimema ne-senior youth ngoba nayo kusho ukuthi seyidute lendlela. Nasikhuluma bazalwane nemshado sikhuluma kulabo labasaya khona labakhona khona nalase bakuletinye tigaba temshado. Hallelujah. Namthi tigaba bazalwane understand ukuthi sometimes uNkulunkulu uyamthatha nomunye loyingcenye yakho. Hallelujah. So ke bazalwane kungaba kwendlulisa leso simemo. Bese ke bazalwane next week besolo simemetela sinenkonzo yebaptism. Hallelujah. So ke bazalwane bethu bang7 lestabe sibabaptisa next week. Ngalo sike bazalwane sitekethine ibaptism pool la kumahwala la kwamanje. Underline kwamanje. Hallelujah. Amen. Bathandekayo ngekubuka ukuthi hey lenkonzo lesi yabona inkonzo lemcoka le. Sicelile ke bazalwane le overseas. Hallelujah. Ngoba banayo ibaptism pool. Ukuze sitoyinika lenkonzo esigaba sayo ukuthi ngabe bangasiboleka yini. So ke bazalwane ke bavumile ngeshare so sidabe siyobaptisela khona. Mane ke bazalwane naku ke nanthi mane ke awufuna next week isivuke lokwa ngakuyinkubo. Hallelujah. So ke ngithi bazalwane akukhumbutele kuloko. Cela ke bathandekayo sichubekele evini lenkosi namhla sidawufunza incwadi yeMahebheru. Hebrews chapter 1 verse 3 na 4. Hallelujah. Hebrews chapter 1 verse 3 na 4. Bathandekayo usavula nje
Ndawucela ukuthi la ngemuva bangilungisele number 39 hallelujah emacilongweni number 39 hallelujah. Sisavula nje bazalwane umuntu uyanaka ukuthi kule ndlela uNkulunkulu lasebenza ngayo kunema office lamathathu lapha khona. Kuba nenkosi, kuba nempriesti, kuba nemprofeti. Indlela uNkulunkulu lasebenza ngayo leyo at any point in time. So ke ekuqaleni uNkulunkulu abe kulenkosi. Kungako Samuel nakefika uNkulunkulu ajabhile akwatile ukuthi bantwana bakaIsrael bathi sebafuna inkosi. Uthi uNkulunkulu kuSamuel cha Samuel beka phasi umoya wakho. Kahle kahle labantu ba rejecta mina as their king. So ke bazalwane uNkulunkulu yena kanti uneliqhebo lokuthi kule family yakaJuda uyawuphuma inkosi yemakhosi. Ngani ngoba ufuna ukuthi kube nalenkosi umprofeti nempriest. Ngakho ke bazalwane namhla sitawufunza phasi isihloko lesithi inkosi Jesu, King Jesus. Inkosi Jesu. Ngicela kube khona ngifundela ko Hebrews chapter 1 verse 3 to 4 ngesizathu. Lenkodzana ibonakalisa bukhosi nebunjalo bonke baNkulunkulu. Isimise indalo yonke ngelivi layo lelinemandla. Yathi kube yente inthethelelo yetono tebantfu. Yahlala ezulwini ngesekudla saNkulunkulu somandla. Lendvodza seyaba inkulu kakhulu kunetingelosi. Ngekuthi yemukela libito lelikhulu kunela. Amen. Singisi sithi He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. And he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. And having become much superior to angels, as the name he has inherited is more excellent than theirs. Live las magate lel bazalwane elibhalelwe thine lilungele thine futhi liphilisathe. Number 39 emacilongweni. Ngideka kube andikayijwayele bazalwane. Kodwa ke ningivumele sivume kanye kanye. Hallelujah. Limnandi ngileloka nguyeno wangifelana ligcwele izweni ya igama likaJesu uJesu alimnandi po uJesu iminjalo uJesu izakulisho namatena parate uJesu elofeliwa owazitwa izono za oseketi uvalona iyabuta uJesu now
Ngoba kube bekungathiwa ake uthole ithuba uhlale embikwane Nkosi uyidumise bengawuhlabelela nomhlabelela. Hallelujah. Inkosi Jesu. Inkosi ngumuntu lonemandla onke. Ngumuntu lobusa sive. Ngumuntu locabanga lokuhle ngalabantu lababusa. Ngumuntu lophethe umthetho. Ngumuntu lowahlulelako. Ngumuntu loxolelako. Futhi ngumuntu lovikelako. Ngani ngoba abathanza abantu bakhe. Kungako namhla ngithi ake sesikhulume kafishane ngeNkosi Jesu. Lapha bazalwane incwadi yemaHebheru ayatiwa lokuthi yabhalwa ngubani. Ngalokuthi kude la isho khona ukuthi mina bani. Ayatiwa ukuthi mbamba yayibhalelwe kubani exactly. Nekuthi labantu bebakuphi. Kodwa lesikwatiko ukuthi labantu laba bebati ngemthetho kaNkulunkulu. Kungako ngithi yabhalelwa thina kumahwalala sanibonani bathandekayo. Ngoba siyalati ilivi leNkosi. Lapha bazalwane lesikutholako ukuthi labazalwane laba bese bafika esimeni lapho khona lokuhlushwa kwabo bese kulethe imibuzo. Labanye sebacabanga ukuthi hayi kwangathi mhlawumbe kufuna sibuyele emuva siyobamba nako besolo sihamba ngako. Kodwa lo mbhali la ecaleni kwalencwadi uveta ukuthi khamba nasekhaya ake ukhohle ngalokusemuva ubuke na iNkosi Jesu. Bathandekayo, Kristu Jesu indodana yaNkulunkulu. Lapha la sifunza khona bathandekayo nginaka ngokuthi lo lobhalako ubhala esikhathini lapho khona Kristu besafile esiphambanweni. Kristu besavukile ethuneni. Kristu sekanyukile abuyele ekhaya ezulwini. Kungako lo lobhalako analesibindi sekubhala ukuthi sowuhleli ngesekudla sikaBaba eNkulunkulu. Leli bazalwane ngoba lokhu kusitshela ukuthi nakatalwa emhlabeni bekufana nekuthi umntwana. Legama lemntwana ngilithatha kunasi la leSwati lelikhulumisa iCrown Prince. Kuthi nakatalwa Kristu bekhona nokuthi kunalesihlalo sebukhosi lapho kuphula sahlale khona. Kodwa ngekufa kwakhe, ngekuvuka kwakhe, ngekwenyuka kwakhe wase soyasithatha lesihlalo sebukhosi. Kungako lo mbhali wemaHebheru abhalela labazalwane ufuna bakhumbula ukuthi noma kwenteka konke khumbula mntana sekhaya ukuthi ikhona iNkosi Jesu. Lapha bazalwane kunaka ngokuthi Jesu nasithi bese kengcile esiphambanweni. Kunalomsebenzi lowapheleliswa ngekufa kwakhe esiphambanweni. Lokusho ukuthi ngalokufa kwakhe bazalwane wathi thatha tonke letono tethu lebetentekile ngaphambilini nalebethetawendeka wabethelwa kanye nathi. Lekunaka kubazalwane ukuthi lapha lamaJuda bekathi wona ayampanisha bekanga understand ukuthi actually bayamkhulula bayamphakamisa. Kwathi ngisho namhla emini bathandekayo ukuthi nawe ngenteka kube kunaletimo lobhekene nato. Letinye takhona ufakwa abantu, letinye takhona kwendiwa abantu, kodwa wena ngithi ake ubuke letimo njengendlela yokuphakamisa. Sengikhumbula emagama lakhulunywa nguJoshua
akhuluma kubafowabo lapha kuGenesis chapter 50 uthi as for you meant evil against me but God meant it for good to bring about that many people should be kept alive as they are today. Hallelujah. Lokusho ukuthi lapha bona bebangaconzi ukuthi ngalokumbethela Kristu bebaletha inkululeko kubantu baNkulunkulu. Bona bebathi bayamlaya bayampanisha. Bebathi bona bayamthulisa kanti actually bayenda phambi kwebantu bonke bantu babona lokwentekayo. Manje lapha bazalwane nasifunza lamavi ngifuna sinake lapha ku verse 4 lalithi khona after making purification for sins. Hallelujah. Lapho bathandekayo nakabethelwa Kristu wahlanda tonke tono tebantu. Lapha ngifuna lokusikunake bazalwane ngoba in the Old Testament bekubana letilwane betifa dimikiswe njengemhlatshelo. Uthi lomunye lengadi yaletilwane yona bekufana nekuthi imbonya lesono. Kungako tathi phokufa abantu baqhubeka nesono kodwa ingadi yaKristu yafike yatihlanda letono. Kungako sithi yena ungumhlengi wethu. Kungako namhla sitawukhuluma ngeNkosi Jesu. Uthi verse 3 he upholds the universe by the word of his power. Hallelujah. Lokusibetela kubazalwane ukuthi nangabe Kristu Jesu sithi uyinkosi leseyibekwe etukwendalo yonke. Kusho ukuthi ngelivi lakhe tingo tiendela. Ngelivi lakhe wena uyasinziswa. Ngelivi lakhe wena uyakhululwa. Ngelivi lakhe wena unikwa kuthula. Ngelivi lakhe wena uthola kuphila. Leni ngoba emavi akhe anemandla. Ngule livi lakhe bazalwane lekuthiwa ekuqaleni uNkulunkulu wakhuluma dadaleka tinvo. uNkulunkulu wakhuluma kwaba neorder emhlabeni. uNkulunkulu wakhuluma kwavela nokwana lokwa athi Johane lakabhala ngoba konke kwavela ngaye. Ngulo Kristu Jesu lesithi uyinkosi. Asinakabhala Paula kuma Colossians uthi and he is before all things and in him all things hold together. Lokho ukuthi bazalwane kumcoka ngokuthi siwanake emagama lawasho ngoKristu ngoba lamagama lawo anemandla, lamagama lawo akashintshi, lamagama lawo amile kuze kube phakathi. Emavi lavela kuKristu. Uthi Kristu mine ngansinzisa. Uthi Kristu mine ndanphilisa. Uthi Kristu mine ndankhulula. Uthi Kristu mine ndaniphakamisa. Uthi Kristu mine ndannika kuphila. Hayi nje kwalamhlabeni kodwa kuphila kwaphakathi. Leli ngoba uyinkosi Jesu Kristu. Manje bathandekayo lemfuna sikunake la kuthi kunetinto lamavi lasitshelako ngaKristu Jesu. Kweqala lamavi asitshela ukuthi Kristu Jesu uyindodana kaNkulunkulu. Nasithi uyindodana kaNkulunkulu lithi lapha he is the radiance of the glory of God and an exact imprint of his nature. Lokho ukuthi lana bazalwane lo mbhali usitshela ukuthi lapha Kristu ufanana naNkulunkulu. Nginaka legama lasebenzisako uthi the radiance of his glory. Nginaka ukuthi lana bazalwane now something is radiating. Kusho ukuthi lento lesikhuluma ngayo icubuka la ngekhathi iyaphuma iphumela ngaphandle. Lokho ukuthi nangabe he is the radiance sho ukuthi lo uNkulunkulu bula kuye le glory lesikhuluma ngayo lengadibulo yaNkulunkulu iyavela kuKristu. Lokukhanya lokuNkulunkulu kuyavela kuKristu. Noma ngabe uhamba eminyameni nase kunaKristu kuyakhanya. Akhanyisela indlela yakho. Akuvetele ukuthi cha mntana sekhaya afune ngabe ula. Kodwa mntana sekhaya angihambe nawe ngoba mina nginemandla onke. Ngathi wena khwesha wena simo umntana wami ufuna afike ekhaya. Ngoba Kristu livi lakhe linemandla, livi lakhe liyadala,
livi lakhe liyakhweshisa, livi lakhe liyakhulula. Manje ke ngoba akule ngadimulo noma nomthombo wengadimulo yaNkulunkulu bese lithi the exact imprint. Lokho uthi confirma ukuthi Jesu uNkulunkulu. Because the exact imprint phose ngiyabekisa la uthi nje ungakasho nje ngisina ngihamba nale ndodzana bavele bathoba nafana kangaka le ngoba indodzana ya kanjalo lapha lo mbhalo uveta ukuthi Kristu namcabanga ubokhumbula ukuthi uNkulunkulu. So Christ is God. Hallelujah. Inkosi Jesu. Bese kwesibili bazalwane sekuyavela lapha uthi verse 4, after making purification for sins he sat down at the right hand of the majesty on high. Lapha bazalwane kunalendzaba yokuthi nawucabanga Kristu asaqedela umsebenzi bekade wenda emhlabeni wase uyanyuka uhlala ngesekudla sababe uNkulunkulu. Lesitulo bathandekayo insignificance yayo ithi the right hand seat was a seat of power, a seat of authority. So nangabe sithi Kristu uyinkosi kungoba ahleli ngesekudla sababe. Njengoba abeshilo nakakhuluma nemaJuda athi indodana yemuntu iyawuhlala ngesekudla sababe. Abatshela emva kokuba abatshele bakwata kakhulu bathi hayi lo ufanele ukuthi simbulale. Kodwa na Paul nakabhalela abaseFilipi uthi therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the mention of the name of Jesus Christ every knee shall bow. Batawukutsamelana bazalwane ngalokuthi uyinkosi Jesu. Nasifunza lo mbhalo usikhumbuta lokho ukuthi nakabe uhlele esikalweni sebukhosi ngesekudla sababe uyinkosi Jesu. Bese bazalwane ngithi ekucaleni indlela lasebenza ngayo uNkulunkulu ukuthi kuba nenkosi, kube nempriesti, bese kuba nemprofeti. Lapha nasithi Jesu uyinkosi sisho ukuthi kuJesu bazalwane akabe kusathingeka ukuthi kube nempriesti lomkhulu. Ngenxa ya Jesu nemsebenzi wena akusathingeka umprofeti lomkhulu. Leli ngoba yena songumpriesti lomkhulu. Futhi uhlele enzaweni lengiyo. Uhleli ngesekudla sababe. Umpriesti lomkhulu ngoba yena akalethanga timvu noma tilwane temhlatshelo, kodwa yena watiletha yena njengemhlatshelo lophelele. Kuthi esikhundleni saletimvu netimbuti netinkomo kuvele kufe yena kube ngani. Ngakho bebazalwane ngalokufa nevuka kwakhe nekunyuka kwakhe ahlale ngesekudla sababe kusho ukuthi Kristu Jesu bathandekayo senguye umpriesti lomkhulu, senguye losicuselayo. Kungako Johane nakabhala uthi thina sesinemmeli wethu lo Kristu Jesu ngoba uhlele esihlalweni sebukhosi ngesekudla sababe, senguye losicuselayo, senguye lesisinasithandaza egameni lakhe athi babe nalona ngiyamathi ngoba wangivuma njengenkosi nemsindisi wakhe. Manje naye babe ngalengadi leyoba esiphambanweni naye emacala akhe sekasinzisiwe. Noma babe ngicela ukuthi umxolele kungako uKristu sekahleli asincusela yena ngoba angumpriesti lomkhulu. Bese ke bazalwane lokunye lesitholako kulelivi noma lamavesi esiwafunzile ukuthi Kristu ngumprofeti lomkhulu. Uthi nakabhala lana lo mbhalo weMahebheru uthi having become as much superior to angels as the name he has inherited is more excellent than theirs. Nakalapha bazalwane ukuthi lo mbhalo weMahebheru akabekisi ngabo Moses, akabekisi ngabo Isaiah, akabekisi ngabo Jeremiah, kodwa ubekisa ngetingelosi. Leli ngoba yebo bebakhona labazalwane bebaba profeti, kodwa ingelosi yayibonakala yona iphakeme. Kodwa lapha lo mbhalo uyasikhumbuza ukuthi inkosi Jesu ingetulu kusho kunetingelosi. Leli ngoba ingelosi bedlala le role yeprofeti. Leli ngoba ingelosi nawe uyibona eBhayibhelini beyilethe livi laNkulunkulu.
beyilethe umlayeto waNkulunkulu. Kodwa manje lo bhalako uthi bathandekayo, yebo ikhona ingelosi, yebo bakhona abaprofeti, kodwa kufuna sathi ukuthi ikhona inkosi Jesu. Leyona ingumprofeti omkhulu. Ingumprofeti omkhulu ngani? Ngoba yena ungilizwe. Konke lithi kwadalwa ngaye. Konke lakushoko kuyenteka. Konke lakushoko nangabe anguNkulunkulu, nangabe ayinkosi, nangabe angumpristi, emagama lawashoko avela kuNkulunkulu because he is God. Kungako bese uyachubeka lombhalo kaHebrew ngalo chapter 4 uthi le livi laSimakathe is alive and active. Leli ngoba Kristu ngale livi lakhe uthi naso umemukele moya lengcwele ahleli kuwe. As you read his word, le moya wengcwele, umoya lengcwele bese uyainterpret. Kuthi njengoba ufunza nje ukuthi Jehova umalusi wami. Umelusi uthi noma lemvu selahlekile, bathi shiye leti athi hayi ake sengiyofuna la imvu yami lelahlekile. Nawe fika ayikhanza seyilimele kumbe ishenele yangena emgedzeni ayithatha ethwale ahamba yoyinesa ngoba lena imvu yakhe. Ngani? Ngoba Kristu ungumpristi lomkhulu, Kristu ungumprofeti lomkhulu. Leni ke bazalwane lombhali abhale ngalendlela. Ubhala lamagama right at the beginning of the letter. Because uzama kuveta ukuthi konke lotawuvela kule ncwadi ku-underline nako lesikhuluma ngakho. Lokusho ukuthi bazalwane ngoba Kristu ang-alpha na-omega lithi livi konke kwadalwa ngaye abekhona ekuqaleni. Konke kusingiswe nguye shothi ukhona namanje. Bese lithi iBhayibheli futhi yena uyawayidlalifa yako konke. Lokusho ukuthi nembala inkosi Jesu ing-alpha ing-omega. Lokusho ukuthi wena nangabe ufuna kuba ingcenye yale lifa lasekhaya ezulwini kufuna watane nenkosi Jesu. Ungako Kristu Jesu asithuma ukuthi asambe sende abantu babe bafunzi bakhe. Kungako Kristu wathi asambe sibhabhatise abantu egameni leyise lendvodzana nelamoya lengcwele. Kungako Kristu wathi bese siyabafundisa konke lasitshele kona ukuthi umuntu aqonze ngokuthi asaphila emhlabeni lodalwe nguNkulunkulu, inhloso yaNkulunkulu noma lisu laNkulunkulu ukuthi umuntu abuyisane noNkulunkulu. Ngakho kude lenye indlela, kude lenye option, kude lenye ifaselo, kude lomnye umnyango ngaphandle kokuthi ungene ngaKristu Jesu. Manje nasikhuluma ngale nkosi Jesu bazalwane uvela lokuthi bathandekayo asibe ngilabo labatatimisela kuhlala kuKristu. Nangabe yena ayinkosi Jesu shokuthi umsebenzi wami nawe ukuthi asibe nathi malunga alombuso wasekhaya ezweni. Nangabe sifuna ukuthi Kristu Jesu abe nathi asibe ngilabo labatatinikela kumoya lengcwele ukuthi asebenze impilo yethu. Sithe kuseni iBible study lokusindiswa kwethu akusiko ukuthi sigcwalise emabandla sihlala. Kodwa lokusindiswa kwethu ukuthi sibone impilo yethu ishintsha, sishiya lomzala, simbatha uNkulunkulu, ayihlanda impilo yethu, ayihlenga, ayigucula imihla lemalanga, sitibone sishiya lomzala. Siba ngilento lentsha. Lento lensha leyo Kristu afuna kuyibona nakabuya yena. Lapho sowushiye khona kwathi kwakho. Sowushiye i-background yakho. Sowushiye ama experiences akho. Uthi Nkosi ngoba wena ungetulu kwako konke. Ake unginike a new experience. Leyo experience utayithola ngokuthi ukholwe inkosi Jesu, ulandzele inkosi Jesu. Lapha bazalwane ngithi injongo yalombhalo wencwadi yaHebrews na unaka nje bazalwane kusukela lecaleni lombhalo uyaveta ukuthi lenkosi Jesu ingetulu kwako konke. Noma ungathi ucabanga ingelosi ungetulu, noma ungathi ucabanga boMose ungetulu, noma ungathi ucabanga abapristi ungetulu. Leni ngoba bonke empeleni bebasebentela yena Jesu Kristu.
sengibuthi nje bebangakamboni ngemehlo kungawo lo mbhalo eMahebheri bese ungena kule chapter la khuluma khona about the heroes of faith kuthi noma lento bebangakayiboni bangakayiphathi ngetandla kodwa boMose babambelela boAbraham babambelela boRahab babambelela leni ngoba bakholwa ukuthi hayi mani la uhamba la emhlabeni na utawuhamba ngemandla lekhwepha takho kukhona la utawushobela khona la ungeke uvuke khona and isiphetho saleyo ndzawo kufa isiphetho noma impilo yakuleyo ndzawo so kodwa nangabe ufuna ukuthi impilo yakho ishintshe kufuna ufune Kristu Jesu inkosi bese wemukela yena njengenkosi nemsindisi wempilo yakho kunemavi la wabhalako lapha lombhali eMahebheri ukhuluma ngokuthi lapha uNkulunkulu labeka kufuna ukuthi etinhlitiyweni abantu bonke asuse lo mthetho afake leli lakhe bese kwanemagama lengiwathandzako ngicela sifunze lapha ku Hebrews chapter 8 verse 10 lithi ngesingisi for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days declares the Lord I will put my laws in their minds and write them on their hearts I will be their God and they will be my people I will be their God and they will be my people I will be their Lord and they will be my servants I will be their master and they will be my servants I'll be their king and they will be my subjects why because I'm King Jesus Yokusho ukuthi naso yembukela inkosi Jesu nawe uba ingcenye yalesive sakhe Lokusho ukuthi nangabe sekuphume i-decree ithi bazalwana sihambeni Shumayeli lisho njalo alisho kulabanye kodwa lisho kithi sonke nalithi lelivi lasimakade asiphile impilo lengcwele alisho kumfundisi nema-elder labasepholini kodwa lisho wonke umuntu nalithi asihlale silinzele inkosi lisho kithi sonke leli ngoba inkosi Jesu uhlele esihlabeni sebukhosi inkosi Jesu lo mele kubuya umele isikhathi sekubuya atawulandzala ibandla lakhe inkosi Jesu lesolo according to isikhathi saNkulunkulu shokuthi isikhathi singefiki kodwa lenkunaka ukuthi nasingefiki lesikhathi akusho ukuthi thina sihlala kusho ukuthi thina asikhule kuyadinga nasikhula kumatini Jesu impilo yethu itawushintsha sitawuthola amandla lamasha sitawushiya umuntu lomthali sitawunqoba timo sitambona yena sitamfakazela yena sibona amandla akhe ayishintsha impilo yethu each and every day sithi siyamati umhleli wethu athi naye noma sekabuya atawulandzala ibandla lakhe athi ngiyamati babe Mohammed athi ngiyamati nomangelo ngiyamati lo mshalo ngiyamati lo mfana lo ngiyamati lo makelo ngiyamati lo babelo leni ngoba yena uyatata itinto takhe nangabe sikhuluma ngokuthi inkosi Jesu sikhuluma ngokuthi yena umelusi wethu nangabe sikhuluma ngokuthi thine singcenye yembuso kaNkulunkulu shothi thine singiletive leteluswe ngakho ke uthi tiyalati livi lakhe futhi naye uyawati amagama inkosi Jesu ngakho bazana nombuto uthi so uyati lenkosi so uwati lo msebenzi la wendaba ngoba kusiwo umsebenzi lona lo ahambe waphelelwa amandla no so lo ngumsebenzi lo chubeka uthi mihla nemalanga lo lotinikela kuye yena utamemukela lo locela ithethelelo kuye yena utamthethelela lo lothi inkosi ake ungiphakamise ungikhulise yena wethembekile ukuthi utawana njalo inkosi Jesu asihlaleni kulombuso waKristu asingasuki kulombuso waKristu noma timo titawuvela noma tinfo titawuvela noma emathuba lamanye atawuvela kubonakale kwangathi uyakunangathatha nayindlela nayi kukhona lengakuthola khamba nasekhaya nangabe lendlela ayikho kulenzalo yaNkulunkulu kungakwena ngoba ekugcineni uyabadi lababe bakhe uyasathi isimo sakhe ngoba yena ayinkosi
ungetulu kwabo konke, wengamele konke, wathi konke, ubona konke. La kufunako nje ukuthi thina simethembe. Asimethembe uKristu Jesu. Asihlale kuKristu Jesu. Asiphile kuKristu Jesu. Asikhule kumadini yethu. Sikhule ngekuthi bazalwane sithandaze kuye. Noma ngabe simo sesinjani, thandaze nje kuNkulunkulu. Ulifunze livi lakhe. Ngoba uNkulunkulu uyakhuluma ngaleli livi lakhe. Limile kuze alishintsha aliququke. Kungako lencwadi yayibhalelwe eMahebheru over 2000, almost 2000 years ago. Kodwa namhla solo liyakhuluma kithi. Angabuye yena futhi lithatha uqhubeka likhulume nakulaba. Noma singabuya next week sifunda the same verse. Unaleyi message uNkulunkulu angayiveta ngaleli lakhe. Leli ngoba liyaphila futhi liyasebenza. Liguqula impilo yomuntu. Namhla emini bazalwane asingayikhohlwa iNkosi Jesu. Ithi nje asingayikhohlwa iNkosi Jesu. Ngicela sisuke sitakhule. Ngiweli mnandi lelizwi, ngiwe negazi lemfana, ngiwe wawufano zalo, ngiwe sesakuwa, ngiwe Singakathandazi nje bazalwane ukukhumbuta ukuthi uNkulunkulu wawenda umsebenzi wakhe. Uthi Genesis wasungena ekuphumuleni. Na Kristu Jesu wathi ngekufa esiphambanweni, wathi ngekuvuka, wathi ngekuqinisa libandla lakhe. Naye waseyenyuka uyawuhlala eceleni kwababi ekuphumuleni kwaNkulunkulu. Manje kenyalo bathandekayo sekushoda mina nawe. Ukuthi nathi silithole lethuba lekungena lekuphumuleni kwakhe. Sitawungena ngekuthi sathi ukuthi yena uyiNkosi Jesu. Sathi ukuthi yena umile kuze kube phakathi. Sathi ukuthi yena akagucuki. Sathi ukuthi livi lekuphila litholakala kuye. Sathi ukuthi insethelelo yetono tethu nekuqiniswa kwethu neticelo tethu netikhalo tethu nako konke lesifuna kusho kuNkulunkulu sikwenda ngayo ngoba yena ayinkosi. Ngakho ke asichubeke nisihlale uKristu Jesu ngoba yena uyinkosi. Asichubeke siphile kulelive kulombuso waNkulunkulu ngoba Kristu ayinkosi. Yena utasiqinisa, yena utasiphakamisa, utasipha amandla imihla nemalanga ngoba yena uyakhona, yena angakwenda futhi umsebenzi lawo ndawo uyawufeza awuphelelise. Namhla mina ngifuna ukuthi nangabe ukhona nothi nje mfundisi ngifuna kuhlala kulombuso. Kepha nje kukhona kuningi lokumphazamisako. Kulesinye isikhathi kufika lapho khona kwangathi ngifuna give up. Kodwa nje ngifuna sithandaze kanye kanye. Sithandaze kuNkosi uKristu Jesu. Uthi Nkosi ake usiqinise, Nkosi ake usivikele, Nkosi ake usiphakamise. Nangabe ukhona lo ufuna kusho njalo ngicela sithi uphakamise isandla la ukhona khona. Sitokhuleka kanye kanye. Uthi nje Nkosi Jesu ngicela kuhlala kuwe. Ngicela kuhlala kubuso wakho. Ngingakhoshi. Siyabonga isandla mfowethu. Siyabonga abathandekayo. Nami nje ngisho njalo ukuthi Nkosi ngicela kuhlala kuwe. Sivale amehlo ngicela sithandaze.
Nkosi Jesu namanje mina sida phambi kwesihlalo senkosi. Siyabonga somandla ukuthi wena uphakeme. Siyabonga somandla ukuthi umsebenzi wakho Nkosi wawenda waphelela. Kuthi babe nanamuhla Nkosi sikumawalala. At the mention of your name, every knee bows. At the mention of your name, Timo noma ngabe ngitiphi Nkosi iyakhotha. Nekugula kuyakhotha. Nema challenges baba yakhotha. Noma ngabe yini babe nesendleleni yebantwana bakho iyakhotha. Ngani ngoba ukukhulunywa igama leNkosi Jesu. Siyabonga simakathe ukuthi wena wethembekile. Siyabonga simakathe ukuthi noma thine singakathembeki sethembiso sakho baba esimile. Uthi ngegama lika Jesu Kristu ntono ntethu utawuthethelela. Ngegama lika Jesu Kristu thine sitawuphiliswa. Ngegama lika Jesu Kristu thine sitawuqiniswa. Ngegama lika Jesu Kristu thine sitawuphakanyiswa. Ngegama lika Kristu Jesu thine sithola kuphila kwaphakathi. Siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele. Kungakho baba sithi igama lakho siyawuliphakamisa baba emhlabeni etindzaweni tonke njengoba liphakanyisiwe emazulwini. Naba abantwana bakho Nkosi nami ngikhona ekhathi. Ngithi uNkulunkulu wethu engcwele ake uchubeke somandla ubuse impilo yakho. Ake uchubeke somandla umphakamise. Ake uchubeke baba ungiphe inhlakanipho. Ake uchubeke baba ungiphe amandla. Ake uchubeke baba ungivikele. Ake uchubeke baba ukhulumise impilo yami. Kuthi baba iguculwe baba ngoba ufuna ifanana neyakho. Siyabonga baba ukuthi ngekukholwa wena konke lokhu baba utasendele. Sesiyathandaza baba kunalibandla lakho uNkulunkulu wethu engcwele. Sithandaza sibusiso baba esekukhona bakho. Kuthi buthubeke baba uhlale kithi. Imihla nemalanga. Nekuthi baba lapho sona khona simakathe usakhe kabusha baba ngekusitholela ntono ntethu. Bese baba uyasita imihla nemalanga ukuthi singaphinzi baba lokho lositholele kuwo. Hayi baba ngoba wena ke ukhona kusitholela kodwa baba wethu engcwele uthe wena ufuna sikhule kwatini wena. Ema mistakes neswela itori. Ufuna baba singawaphinzi baba. Siyabonga baba wethu engcwele ukuthi konke lokho wena baba ukasisita kuwo ngoba wena uNkulunkulu. Siyabonga baba ukuthi nakulama viki simakathe sigabe sinethi inkonzo baba esikhumbula lomsebenzi wawenda esiphambanweni. Umsebenzi baba wekuxolela ntono ntethu. Siyabonga baba ukuthi ngekuvuka kwakho ekufeni simakathe. We have evidence that indeed we shall be raised with you. Mhla ubuya wena. Sesiyathandaza simakathe. Sithandaza nebantwana bakho labaphathekile. Sithandazela nebantwana bakho Nkosi labagulelwako. Sithi uNkulunkulu wethu engcwele wena umphilisi baba. Wena udokotela lomkhulu kunabo bonke bodokotela. Ngoba umtimba wemuntu baba watiwa. Sithi baba efika ke baba uthinze. Nalapho khona baba bodokotela bangeke baconnectinza khona. Nalapho imishini ababeke khona ekubona khona. Kodwa ngoba wena uyathi baba ingalo yakho baba isimfishe. Kuthi ngathinza baba lapho ithinze khona kubele kuphila. Sithi baba ngegama lika Jesu Kristu thine baba sitawuchubeka. Sibonge wena Nkosi ngoba ngwele ukwenda konke kuphumelela. Sesithandaza nebantwana bakho simakathe nabalahlekelwe ihlobo nebagani uNkulunkulu wethu engcwele. Sithi wena lo mduduthi lo ketuni kwabo bonke baduduthi. Vela simakathe in your own special way. uNkulunkulu wethu engcwele ulethe ithemba baba lapho sengekho khona. Usinakabhala Pawula abhalela abantwana baseThesalonika uthi thina kufuneka sifanane nalabo bemhlaba ngoba thina siyathi ukuthi umhlaba uya Kristu Jesu. Nalabo labafele enkosini bayaphakanyiswa nabo bebukele Kristu Jesu. Ngakho ke baba sihamba ngesibindi ngoba siyathi baba ukuthi wena unathi. Sihamba ngesibindi baba ngoba siyathi ukuthi noma ngayini lesidibana nayo wena Nkosi uyayibona ukuthi wena ubonile ukuthi singakhona ukuthi singcobe. Singabancobi baba ngegama lika Jesu Kristu.
We have victory in the name of Jesus Christ. Sithandazela ibandla lakho Nkosi ngamnye namnye lokhona la. Uthi Nkosi sisaphuma sadibana naloko impilo lesihlelele kodwa. Thina Baba sitawuncuba ngibona unathi. Wena uyinkosi Jesu. Ukentulu kwako konke. Uyinkosi Jesu. Uyabusa etuka konke. Uyinkosi Jesu. Lelivi lakho limile. Uyinkosi Jesu lesixolelako. Uyinkosi Jesu lesivikelako. Uyinkosi Jesu lesinzisako. Uyinkosi Jesu lesiphindisako. Sihamba ngaleso sibinzi Baba siyabonga. Uthi namhla Baba sibitwa ngekuthi sibantwana bakaNkulunkulu ngenxa yakho. Namhla Nkosi sihamba siyathi Baba ukuthi sidindlalifa kanye nawe uKristu Jesu. Loshothi nathi Baba sibantwana basekhaya ezulwini. How joyous it is to know that at the mention of your name we are saved. At the mention of your name we are healed. At the mention of your name we are uplifted. At the mention of your name we have eternal life. Siyabonga Baba egameni laJesu Kristu.